Vselej profesionalec na stezi je ostal profesionalec tudi po koncu kariere. Za Val 202 si je vzel čas, ni se mu mudilo, intervju naj bi trajal 20 minut, pa so se pogovarjala skoraj 40. Pogovoru se je posvetil, zna se izražati, zna izražati svoje misli, učinkovito, prijetno in prisrčno je ubesedil zgodbe iz svoje bogate kariere. Vajanje mikrofona sprva, ko je še tekmoval z one strani, potem v naslednjem poglavju svojega življenja pa vse večkrat tudi z druge strani. Med drugim je postal član železnega repertoarja BBC-jevega kadra pri pokrivanju največjih tekmovanj. Ni težko razumeti, zakaj poroča za britansko radiotelevizijo. Karizmatičen in simpatičen je, hkrati pa je v atletiki dosegel skoraj vse. Na evropskih prvenstvih je bil vselej zlat, neporažen v 4 finalih, v Seulu je bil olimpijski podprvak, na svetovnih prvenstvih pa dvakrat najboljši, enkrat leta 1993 je za nameček še popravil svetovni rekord. Record of 12.91. Fantastic running. 12.91 je bil 13 let najhitrejši čas na 110 metrov z ovirami. Jackson ni bil znan le zaradi svojih izjemnih dosežkov, med atleti je bil tudi čistlan zaradi svoje fantastične tehnike. Tekmovalci v tej disciplini so po pravilu visoki, da lažje preskočijo visoke ovire, kot jim tudi pravijo, precej više so od tistih, ki jih preskakujejo v teku na 400 metrov z ovirami. Toda Jackson ni izrazito visok. V višino meri 181 cm, morda zdaj kakšen centimeter manj, ko je tekmoval pa kakšen centimeter več. V vsakem primeru pa je bil precej nižji od večine svojih konkurentov. You can be very disrespectful and say to me you're not the tallest, Colin. I take that on board and I know that. I'm no fool. Lahko ste nespoštljivi in rečete, da sem bil majhen, v šali pravi Jackson, a je na to ponosen, da je bil kljub temu tako dober. To pa ga je prisililo, da je razvil svoj izjemen slog. Yeah, I had no choice, because I was small. Mnogi njegovi tekmeci so bili precej bolj vzravnani, ko so tekli preko ovir. Jackson pa je spustil svoj trup navzdol in se stisnil k oviri, ko je dvignil nogo čez, da jo je preskočil. Kot bi se utekočinil in se prelil čez vsako oviro, pri tem pa ni zmotil svojega koraka in tako ohranil svojo hitrost. You want to not spend your time going up and down. You want to be as flat as you possibly can. Ovire je komaj preskočil, vsakič le za las, kot bi jo podrsal, a je skoraj nikoli ni podrsal, je v njegovi tehniki rekla nekdanja svetovna rekorderka v teku na 400 metrov z ovirami Sally Gunnell. Natančnost je v tej disciplini obvezna. So you had to make sure every single hurdle you had to do was right and spot on. Vsak skok čez vsako oviro je moral biti točen in precizen, pravi Jackson, ki je bil vedno zelo pikolovski glede tega. I was always fussy about my technique. I always wanted it to be as perfect as it could possibly be. Odlična tehnika ne omogoča le izjemne hitrosti in odličnih dosežkov, ampak prinaša tudi konstantnost, kar je pri teku na 110 metrov z ovirami težko doseči že zaradi narave te discipline. Ne le, da so ovire zelo visoke in jih ni težko zadeti, hkrati jih istočasno premaguje še 7 tekmecev na sosednjih progah, vsak v svojem slogu. Vse plapajoče roke in iztegnjene noge dodajo še dodatno nepredvidljivost v vsak tek, stvari, na katere tekmovalec sam ne more vplivati. Tudi zato je Jacksonov niz neporaženosti med letoma 1993 in 1995 toliko več vreden. Jackson je tedaj tekmoval 44krat in vsakič zmagal. There's lots of elements that can go wrong. So when there's so many things to go wrong, then if you can achieve that, then is it not short of a miracle that you can go so many races undefeated. Bil je skoraj čudež, da sem tolikokrat zapored zmagal glede na to, koliko stvari lahko pokvari vsako dirko, pravi Jackson. V tem času je tekmoval tudi brez ovir in postal evropski prvak v sprintu na 60 metrov, torej brez ovir, in to z novim evropskim rekordom 6.49. To je tedaj mnoge presenetilo, a ne Jacksona in njegove ekipe, v kateri je bil tudi olimpijski prvak Linford Christie. I think it surprised lots of people, not us. In a sense, because I work out with Linford Christie was the Olympic champion at the time, and so I knew what I was doing and where I was in training with him. So for us as a training group, we weren't so surprised.
Jackson je tedaj vsak dan videl, kako hiter je v primerjavi z enim od najboljših sprinterjev na svetu, tudi potem, ko je postavil najboljši evropski izid vseh časov v najkrajšem sprintu, pa ga ni zamikalo, da bi se posvetil sprintu brez ovir. Užival pa je, ko je lahko malce premešal štrene najboljšim sprinterjem. Hurdles was always going to be the game for me, and I loved upsetting sprinters. So it was a lot of fun to be able to go toe-to-toe with the best sprinters in the world. That was always nice to do, knowing that they could never come anywhere near you on your field. It was a real pleasure for you. You can hear by my voice, I'm still like reeling with that. Lepo je bilo enakovredno tekmovati z najboljšimi na svetu, pravi Jackson, pri tem pa je vedel, da njegovi tekmeci ne bi imeli možnosti proti njemu, če bi se pomerili v teku čez ovire. Pravi, da lahko v njegovem glasu slišite, da mu je to dejstvo zelo všeč. Vrhunec tistega obdobja, tistega neporaženega niza, pa je bilo gotovo svetovno prvenstvo v Stuttgartu, kjer je prvič postal svetovni prvak in pri tem popravil svetovni rekord. World record was a right pressure. I'm going to use that kind of Welshisms when I talk about it. It was a pressure run. Svetovni rekord je bil pravi pritisk. Če uporabim valižanski izraz, pravi pritisk. 2 tedna prej sem zelo hitro tekel 12,97 z vetrom skoraj 2 metrov na sekundo v prsa. Vedel sem, da sem hiter. Če si le 500 za svetovnim rekordom s takšnim protivetrom, potem veš, da lahko popraviš rekord. Ampak moral sem osvojiti naslov svetovnega prvaka. Bil sem pod pritiskom, da to storim. Moj trener ni zahteval, da popravim rekord, je pa rekel, naj postanem prvak. Po zelo težki sezoni, leto prej, pa sem želel vse skupaj postaviti na pravo mesto. Zato nisem želel zgolj zmagati, ampak sem želel to storiti na izjemen način. I had such a devastating year previously that I wanted to put things right. So I couldn't just win, it had to be exceptional. Jackson je popravil rekord Rogerja Kingdoma, najboljšega tekača na visokih ovirah v 80-ih. Američan je bil njegov velik rival na koncu tega desetletja, ko je bil Kingdom na koncu svoje kariere, Jackson pa na začetku. Drugače pa sta tudi tekla. Jackson vedno boljši na začetku, Kingdom pa na koncu tekov. Because we ran 2 different races, so I would always get out well and he'd always finish strongly. So when you're always the person that gets out well, you always can believe that one day I'm going to hang on. Jackson pravi, da je vedno verjel, da mu bo enkrat pred Kingdomom uspelo zadržati prednost na koncu teka. Ko pa je Kingdom popravil svetovni rekord leta 1989 v Zürichu, pa je bil Jackson sesut, ker je čutil, da je Američan dosegel njegov svetovni rekord. But I remember I was in the race when Roger broke the world record and I was I'm going to use the word devastated because I felt that he's got my world record. And so from there on in the challenge was, I need to get this world record. I need to take it from him, full stop. And I managed to do it. Kingdomov rekord je Jacksonu torej služil kot motivacija, da je sam dosegel najboljšo znamko vseh časov. Da jo lahko doseže, je dolgo vedel, še preden jo je popravil v Stuttgartu. Na treningih je namreč večkrat dosegel boljši čas. On numerous occasions. Yeah. Jackson se spomni treninga v Loughboroughu, ko je dosegel čas, ki je še hitrejši od zdajšnjega svetovnega rekorda, torej izida Eriza Merita 12:80. It was under the current world record now for that time. So it was, when you hit it like that, it's really frustrating. It's not a race day. There's not much you can do about it. Because as everything, not every day you can be in world record shape. Not every day things just fit perfectly. Ko ti nekaj takšnega uspe, ti je žal, da ne tekmuješ, pove Jackson, ker so redki dnevi, ko se vse poklopi, ko si v takšni formi, da lahko dosežeš svetovni rekord. Jackson je prej omenil, da je bilo leto preden je popravil rekord zelo težko zanj. To je bilo leto 92, leto olimpijskih iger v Barceloni. Jackson je na igre odšel kot podprvak iz Seula, kot številka 1 na svetu, številka 2 pa je bil Kanačan Mark McCoy, s katerim je skupaj treniral in ga je vsak dan premagoval. I'd arrived there as world number 1. I was unbeaten and the world number 2 was my training partner.
So it's quite easy to go to Olympic Games knowing the second best on the planet is your training mate who you put away every single day. Right? Samozavesti mu ni primanjkovalo, Jackson je verjel, da bo postal olimpijski prvak. I was pretty confident that I was going to be the Olympic champion. Začelo se je odlično, v prvem krogu je odjadral do lahkotne zmage v času 13:10, pri tem pa se je skoraj ustavil po zadnji oviri in se sprehodil do cilja. The first round I ran a really easy, cruisy 13:10 and it was such an easy run and I literally came off the last hurdle and I just stopped and I walked across the line and saw 13:1 and I was like, okay, well, this is great. I'm going to break the world record in this final and yeah, everything that I've dreamed of is going to come true. Vse je šlo po planu. V finalu bo le še popravil svetovni rekord, postal olimpijski prvak in izpolnil svoje sanje, pove Jackson. Toda samozavest se je prelevila v nadutost. Pred drugim krogom se ni ogrel, kljub opozorilom trenerja, da se medalje ne delijo po prvem krogu. So I didn't bother warm up for the second round and my coach warned me about, you can't be complacent, the job is not done after round one. And so I ignored him. Did warm up and I ended up catching hurdle, I think 4 or 5, and I ended up tearing my left oblique and literally that was the end of the competition for me because at that stage I knew straight away I can barely lift my trail leg up. Jackson je zadel 4. ali 5. oviro in pri tem pretrgal trebušno mišico, tako je vedel, da je vsega konec, saj je komaj lahko dvignil svojo zadnjo nogo. Jackson se je prebil do finala, a osvojil 7. mesto, zmagal pa je Mark McCoy, kar je ustvarilo nekaj nerodnih situacij znotraj skupine, ki je trenirala skupaj. Navsezadnje pa tudi, ko so vsi tisti večer prišli domov, saj so vsi živeli pod isto streho. Mark was living in my house, so when he came home with the Olympic gold medal and he didn't show it to anybody because he was embarrassed about showing this Olympic gold medal. McCoy sploh ni želel zlate medalje kazati drugim, ker mu je bilo nerodno. Je pa izkušnja vsaj na dolgi rok pomagala Jacksonu, saj je videl, da je proces pravi, da so treningi dobri, edini problem je bil on sam. It also helped me because it meant that all our training was right and the only thing that was wrong was me. Jackson potem nikoli ni več imel možnosti, da bi bil na olimpijskih igrah v življenjski formi, tako v Atlanti kot v Sydneyju je imel težave s poškodbami. And I never had the opportunity again. From there on in, I was injured I had a bad knee in 96, quad in 2000, and I never had the opportunity again to be in the best shape I'd ever been in at an Olympic year. So it was a costly error. But hey, worse can happen. Napaka ga je veliko stala, pravi, a se hujše stvari dogajajo v življenju. Jackson ta teden ni bil prvič v Sloveniji, tu je bil že velikokrat, kar potrjuje tudi njegova izgovorjava slovenskih mest. I have been to this wonderful country on numerous occasions. I used to train in Celje, I trained in Kran as well, and been to Portorož, Piran. You know how to pronounce the places as well. Okay, are you happy with that? Yeah. Jacksona je v Slovenijo privabila Jolanda Čeplak, zdaj se piše Batagel, imela sta istega avstrijskega menedžerja. My manager was an Austrian manager and he also used to manage one of your 800-meter runners called Jolanda Šeplak. Yes. So Jolanda used to say, oh, you should come to Slovenia. Yeah. And I was like, where is that? And she's no, you should come, you should visit. And if you come and see her, I think you'll love the country. I was like, okay, let's take a visit. Malce ga je morala prepričevati, naj pride v Slovenijo, a ko je prišel, je bil tako navdušen, da je pregovoril svojega trenerja, da sta skupaj svojo skupino večkrat prišla trenirati sem. We absolutely loved it. It ticked so many boxes for us. And it ticked so many boxes for the coach because he loves wine, and so he spent a lot of time drinking good wine. Navdušena sta bila sploh pa trener Malcolm Arnold, ki ima zelo rad slovensko vino in je tu spil veliko dobrega vina, pravi Jackson. Tu se je tudi dobro počutil zaradi hrane in ker so bili ljudje zelo prijazni, sprejemajoči in spoštljivi. Without good people you can't do good things, so that's your starting point. So everybody was so receptive and helpful for us, would give time for us.
Jacksonu je bilo tudi všeč, da tu ni bil tako poznan kot doma v Veliki Britaniji, zato je imel svoj mir. Hkrati pa je imel tudi dobre razmere za treninge. Prav veliko niso potrebovali, le stezo, ovire in veliko sonca. We do not need much, you know. Have you got a track? Uh-huh. Have you got hurdles? Uh-huh. And the real golden nugget for us, do you have sunshine? And in the summer, you do. So for us, it was just like magical. Jacksona poznamo kot Britanca, ni pa Anglež. Jackson prihaja iz Walesa, rojen je v Cardiffu, Wales pa je tudi zastopal na igrah Commonwealtha. Ponosen Valižan je, govori pa tudi valižansko. Sprva se je bilo težko navaditi na izgovorjavo, ko imaš 2 L-ja, pa potem 2 D-ja skupaj, vmes pa dvojni V in Y, se pa hitro navadiš in potem jezik vzljubiš. Okay, there's a W, but what the hell is a W? There's 2 L's, a W, a Y, and then 2 D's after. Yeah. How the hell do you say it? It is what it is, but yeah. Yeah, you see it, you learn it, and you love it. Za konec pa še nekaj besed valižanščine. Colin Jackson se je zahvalil Sloveniji za gostoljubje s posebnim izrazom visoke valižanščine. Yeah, I would say to the people of Slovenia, "Asquelachandar," Okay, which basically means thank you very much, but in a very high way. Yeah, in a high way. It's not just the basic cheers.